افزاروکن تینا دیتن که روزانه لسر جادهان و دناوا بازاری دا کار دکن هر ایک جوانان خودی چیروکه که تایبتو وکی او دبیجن قیرانا دارای کار تکرن لکار وانان جی کریه. عمري من 13 ساله و 3 ساله في شولت كام اما بو خدي اما رزقي خوما هذا بو شولت كام يعني مجبورتيه اما بو شول كاين بينجي مجبوريه وبارانينا هكا باران بقى ما في شغل ناكر جبرجا خوشكو بريخو بعيش خدي از چون مدرسه جبر مجبوری پارا بو مبطل کرین هاي صاغن نا والله خدي عجوز يعني نكارم بشغلن حفظ سلمه افزارویه جید بیجیتن به تنت ماله دا از کارت کمو کری دارین هفت هیوجی مکریا خانی ندایه و روژه جی 5 تا 7000 دیناران ابدز وتینم 5 6 7 وازه شونينا بقى ندرهي شونينا عتني اشو علكو بشم متى موري موري مصرف عربه بریا چافدیری و گشپیدانا جواکی جی دبیجیتن نیزی 5 سالایه کار لسر وان زارویان دکن ین کو کار دکن لیفرجه زیده بویه كان ما يخوت كان وقت مدرسيتي تسر جانا زاروكي وقت جانا زاروكي ان شان زاروكي تنا استغلال كيرن يعني يبد بو خازوكي ام بد بو كاركي ام هنجي ديفشون اللي كانوا امريكا اللي ديرين ام بردوام حتى انه كاجي جروبيت ما ديفشون الفازاروكات كان سنتر باجيري ومن يدبو ام بين سنترات قزاجي يعني ام فيديو ار دي كيم كاين بل بداخل وكي انسان افا چندين ساله بودجا حكومة هرمية هاتي الراجل نش لاي حكومة فدرال به صداها زارو دنافجاده و کلان بازار دهوک دهنه و روزانه کار دکن. جه خواندنا قطابخانه انجی بی بهر بوینه و روز بو روزه جی افریجه زیدد به. گشه بدانا جواکی جی ویه کش بوی کریزا داراییو. هاتنا آوارا و پنابران ودگرینی تو دبیجیتن. الوی دمی مای تکرنید کین دماکو زاروک اتیتب کار اینان یانجی دکویتت مطرسیه دا. عبدالصمد ریکانی NRT دهوک